abakinnye kuri match ya Bene batsinze 3-0 koze impinduka ebyiri yakoramo impinduka ebyiri zonyine nizihe umutoza w'ikipe y'igihugu ya Nigeria Augustin Agwavon yari yahinduye mbere na mbere hagati mu kibuga yari yazanyemo witwa Fisayo Dele Bashiru uyu ni umukinnyi usanzwe ari umukinnyi ukomeye mu by'ukuri akinira ekipe ya Lazio Roma n'umukinnyi ukina hagati mu kibuga yari yafashe wa mwanya Alexis Iwobi hanyuma indi mpinduka imwe yari yakoze no kuzanamo nta yindi mpinduka yari yakoze kuko n'ubusanzwe kuri match ya Benin yari yabanje mo Victor Boniface nabwo byasaga nk'impinduka kuko ubusanzwe uri hano nimero 9 n'umwanya wa numero 9 no ku mugongo nyene n'umwanya wa Victor Osimhen ubwo yari yagaruye donc Boniface ariko hagati mu kibuga hinduramo avanamo Iwobi azanamo Bashiru equipe rero yari kiri ya yindi système de formation yari ya yindi n'ubundi yari 3-4-3 afite ku mpande Samuel Chukwueze na Demola Lukman birumvikana ubwo Bashiru mvuze ari kumwe na Ndidi hagati mu kibuga hanyuma Ola Aina na Bruno Onyemaechi bari ku mpande ariko hagati nanone nk'abakina nk'aba fullbacks cyangwa se aba wingbacks hanyuma rero ubwo inyuma arafitemo Semi Ajayi afitemo kapitene William Trostekong ndetse na Calvin Basse hanyuma mwizamu rero nk'ibisanzwe yari umunyezamu Stanley twebwe mu Mavubi twari dufite 11 barimo Ntwari Fiacre mutima wa defense barimo Manzi Thierry ndetse na Mutsinzi Andre Jimmy kuri kabirage Fitina Ombalenga gatatu hariho niyo mugabo Claude babiri bakinaga bateganye ni Bizimana Jihad capitaine ndetse na Mugisha Bonheur bakunda kwita Kazemiro imbere yabo hakinaga Muhire Keve urande rumwe rwacagaho Kwizera Georgia urundi rucaho Mugisha Gilbert hanyuma harimo arataka Obita Nshuti Inosa hahindutse umukinnyi umwe mu bari babanje kuri match ya Libya hari abanje umwanya wari wabanjemo Orubanka Steve bamusimbuje Mugisha Bonheur Kazemiro so Reagan turabanza tujye kuri ibyo bitekerezo byo guhindura izo elema tuvuze ku ruhande rwa Goven yatekerezaga iki kuki yashizemo abo bakinnyi babiri bashya ku ruhande rw'Amavubi kuki Kazemiro yari yashizwe mu kibuga asimbura Orubanka Steve bijyana n'icyo umutoza abashaka muri match cyo bita game approach reka tubanze tugaruke ku byacu cyane nibyo bitureba ubwabyo umuzamu Fiacre kuba yarari mu izamu nta nkuru yari irimo kubera ko ni nayo nkuru iri muri Afrika yose uyu muzamu tuza kugira umwanya wo kuganiraho amaze gufatisha nk'umuzamu wa mbere wa equipe nationale confidence amaze kugera gukina muri Afrika y'Epfo urwego amaze gukinaho nta gushidikanya ndabinyuramo ni urutatu turaza kugira igihe cy'abakinnyi turakora icyo bita players rate turaza kubiganira nyine twinjira mukinnyi ku mukinnyi na kaliteze Manzi na Ange ni partnership bizagorana yuko yanavaho vuba kubera yuko bombi kwera ku mutoza Carlos kugeza kuri mutozo hari bose bahuriza ku kintu kimwe n'abakinnyi bombi bahuza kubera ko one bakinanye muri Rayon Sport bakinana muri APR baramenyeranye batwarana ibikombe ni nk'umwaka wa gatatu bakinana bameze neza n'abasore bombi bameze neza ariko icyo abakundira mutoza bombi n'abakinnyi beza mukoreranse imipira kuri yabasohora umupira yaba ku kirenge gahoro cyangwa se kusa n'uyidegaja ibyo ni ibintu byagomba gutuma bakinana hanyuma Ombolenga ni umwanya uri in red ni karita itari yabona isimbura Serumogo yashaka kumupusa ariko Serumogo aza gusubira hasi biragoranye ko twabona muri imyaka nanone dukeneye vraiment umukinnyi kuri uriya mwanya n'umutoza arabivuze ariko vraiment kuko nta wundi hari yagombaga gukina kandi yagerageje gukina neza Claude bizagorana niyo yagaruka Mangwende bizagorana cyane kubera ku buryo yakinnye byari ibintu bidasanzwe ku mugoroba byari ibintu byo ku rwego rutangaje kandi match z'Amavubi zose no muri APR uburyo no muri APR muri iyi minsi siritizi imikino ya Champions League ntago byari hejuru cyane Claude na ko Mangwende yakwizera umwanya muri equipe nationale hari Claude hazaba mu Mangwende au contraire Mangwende nk'imikino itanheruka y'Amavubi ntabwo ari sensation vraiment ntabwo ari hejuru cyane Claude rero ni wareba na communication yagira na Gilbert nk'abantu bakinana muri APR wabonaga bihura cyane uburyo bwo kuzamuka umwe agasigara bwo gukora ama overlap cyangwa se n'ama de double ubona nyine Claude ejo akinye neza cyane bihuye n'ubundi n'uburyo akinaga amugenzi basanzwe babana muri APR turi kubicaho ariko turaza kubyinjiramo nitwinjira mu kibuga gatandatu ya Casemiro rero kukiyajemo ku kibazo cyawe Casemiro abakinnyi ubwabo bano bakuru bo muri equipe nationale umutoza aganira nabo
muri match yagiye abanzamo Rubanguka akazanamo Casemiro yagiye abona balance cyane uko tubibona nabo niko babibona noneho bagira umwanya wo kubiganira n'abatoza bungirije sura inyuma gato kuri match ya Benin Rubanguka yabanjemo it was a disaster 45 yari ikibazo Casemiro amusimbuye aba mwiza no muri match zaba acha Lesotho yego Casemiro itabanza mu kibuga ntekereza ko abantu benshi bavuga ko yari man of the match kuri iyo match twatsinzemo Lesotho kimwe ku busa niki cyabaye abakinnyi barimo nka Georgia ndetse na Manzi ntibatinye kubibwira abatoza bungirije barimo Jimmy Mulisa ndetse na Rwasamanzi Georgia yavuga iki Georgia yaravuga ngo Casemiro adufasha gusohora umupira uva hagati ujya imbere byoroshye cyane yego sha iriya mipira y'amadiagonale abaterura atakundi awujugunye inyuma mu defenseri none akagushyirira muri espace vide ukiruka abonye amapase nk'atatu yahaye Georgia n'ubundi cyane meza cyane ewana ku buryo usanga bara ayikugezaho neza cyane kandi akabikora kenshi yego icya kabiri umuntu yitwa Ange na Manzi cyane Manzi niwe wabikominitse aravuga ati no mwe mubona Rubanguka asubije bari inyuma mwabyita byiza kuko aba yumva yuko yikuyeho baro nyine ari muri security imbere yacu kugira ngo ayijyane imbere so iyo offensive mindset ntayo afite ni umuntu ushaka gukina barazigarura inyuma ibyo rero bihora bidushyiraho baro buryo umudefenseur yikuye baro bagira ngo ijyane imbere yego so icyo rero ni ikintu ubona ko Casemiro we ikintu cyo gutera umugongo ngo yongera asubize bari inyuma oya afata baraka ifunga agahita yitanga imbere wenda ikindi kintu amurusha n'uburyo bwo kwambura umupira nka nimero 6 Casemiro yambura umupira sans faute uzarebe Rubanguka akora amakosa menshi bikanatuma umutoza yanamuvanamo kugira ngo agabanye ayo makosa ariko mu kibuga hagati cyangwa se nayo makarito jaune ariko Bonner uzarebe imikino yose yakinnye amakarita abone y'imihondo ni make yambura umupira sans faute akagutanga sans faute bigatuma n'ubundi agabanya danger zaterwa na adversaire ikintu kinini amurusha kindi nurebe ukuntu akina we ni umukinnyi wifitemo ikintu cyo gukina yihutisha umupira donc mu maguru ye ntabwo atinda hari ikintu mu mupira twita gukaresa baro Rubanguka kigira cyane ni ukuvuga ngo akora kuri baro kenshi mbere yo kuyirekura muzarebe hari ukuntu afata umupira akawufunga yarangiza agasa urabona gutya kuri rino ry'agahera hari ukuntu asa n'ushatse kubanza gusa nk'ugiye kutera nk'ibi bita ngo ni exterieur urabibona noneho akabanza akawusunika ariko ari kumwe abakinnyi basa n'abahinnye akarenge agashoreresha agacumacuma ry'agahera urabibona ko akunda asa n'uhinnye akarenge akagenda yishoresha nk'irino ry'agahera murabibona Lorenzo abikora rero nka 2 3 4 ngo arakondwiza noneho ko akunda ari gushaka gusunika baro ngo ayikure wenda hagati ku murongo w'abanyamigwa 2 byibura yambukiranye kiriya kiziga niko deja abakinnyi baba bamusumira ba adversaire noneho yabona espace mubanye ntoya agatangira gusanga agomba guhindukira akayisubiza hehe kwa Manzi na Ange ngaha hava ikibazo rero ariko Casemiro hari ikintu yaprika cyoroshye cyane dora tuvuga cyitwa control pass iyo gifunga umupira ahita arambura amaboko akabaza Jihad na Kevin ninde uhari yabona nawe uri preza kumuha iyo baro aba yamaze kureba mu mpande akareba umukinnyi witwa Barafinda cyangwa akareba umukinnyi witwa Georgia akamushugunyamo ka gapira k'akadiagonale akagaterura kakarenza umudefenseri akamushyira muri espace vide easy donc baro mbere yuko imugeraho aba afite option y'uburyo yakina zirenga 3 ni nacyo kubwira umukinnyi ukomeye nango afite uburyo ashobora 1 kuyipasa umumediateri begeranye afite uburyo second ashobora kuyipasa akayipasa bano bakinnyi bo mu mpande niyo agiye kwikonduyiza bayimuhaye aba yamaze kubona wenda ko haciyemo nk'umwanya akabona uburyo yaguduramo igishoti icyo kintu mwakibonye ejo afite ukuntu afata baro akabona ikintu gishoboka no ibyo yakoze ku munota 88 shot no bari yavanyemo imugoye ibyo byari ibintu bye rero buri hari kure cyane yawutereye kure cyane izo zari services ze muri Hero Zone nabonye banavuga rating ko ari occasion iremereye yabonetse mu Rwanda rwabonye yego iki rero umumediateur ushobora kuguha ishoti ushobora kuguha diagonale mu mpande ushobora kuguhereza amashot passes hagati vraiment Casemiro yakinnye umupira umumediateur wese yakina nahoze nganira na Jire Karango twaganira umwanya munini cyane Jire ajya nyihanganira mbone kwibwira madamu we Jire ndamuderanja pe Jire arandyohera iyo tuganira umupira Jire twaganire kugera ku isaha y'isasa bazijoro
kandi ari umugabo wubatse batangiye hafi saa sita n'iminota njye namuvugije iminota 3 ariko njye nashaka kumubwira nawe mubwira yambwiye ngo byageze ahantu ngo yumva match irangiye ikibazo cyawe cyo guhamagara nawe ngo yahamagara wahora hari n'inteko umupira uraganira uraganira pasi yo gusesengura jire kuko ari umusesenguzi mwiza arangiye yageze ahantu arambwira ngo iyo biba ngombwa ko yishyura Casemiro ngo akomeze atange ziriya pase gusa match yarangiye ari wenyine ko yari bubikore yambwiye ngo yanyibukije Paul Scholes zo muri Manchester United no mafarama yo jire abateruri kazamo kabisa niki kindi rero tuva kuri Casemiro abantu benshi batinzeho mbere kuza kugaruka ku bandi numvaga ntwari Fiacre yasimbura onana mwiza mu ryamanje abantu benshi babivuze turaza kugira umwanya ariko aramurusha neza amushotaga nibandi ariko iyo mpinduka rero nagira ngo nitse kuko nicyo cyari ikibazo cyanjye hari ikintu mu mupira twita T-shape nakunze no kukivuga kuri social media nigeze no kukivuga urabona iyi tankuru burya ukuntu wabyubatse kwizigira burya ntabwo akinateganye na Jihad akina wenyine sisi solo ahubwo Jihad akinateganye na Muherekev dukina abo bita double numero 8 dukina ba numero 8 babiri burya niyo mpamvu na mediane yacu ngo tugira aba double pivot n'umusantineri wa nyuma ari we umwe Casemiro niki rero Casemiro atanga Casemiro we arababwira ngo mumvi ruhande mugende mukinira imbere iyo T-shape mvuze ni gute andika tankuru umuntu wari wese tayo mu cyapa siko bayita tayo mu cyapa cya tankuru urano no murongo umanuka ujya hasi hari usorezwa uriya w'inkingi aho no Casemiro ahagaze niho Casemiro abahagaze hari usorezwa none uriya murongo wo hejuru tambi ku mahembe yombi Jihad bari ku ruhande rumwe kumera ari ku rundi ruhande na Keve ari kumera niyo mpamvu tuyita ngo ni T-shape yego iyo T-shape yo gukina ari umurekiperateri solo umwe aba ari expose cyane ariko nkunda uburyo mediane y'Amavubi ikorana Jihad iyo agifata umupira aramusanganira akamubwira ngo ndaha burya nagari Casemiro ukonduza Barca National aziha Jihad haza akazitwara Jihad rero akagira ikintu arusha abakinnyi bose naho Jihad wabonaga nsanganira umuntu ufite baro akavuga ati genda jewe cyo kuba president ngo arakwiyereka kugira ngo mpiyo baro none niki Keva akora rero Keve buriya ntazava mu Mavubi niwe mukino ugira icyitwa volume du jeu iri hejuru kurusha abandi bose Keve uko yatangiye umunota wa mbere niko asoza umunota wa 90 wajyanga agira ibihaha nka bitatu amaguru yakandagira wajyanga distance akiri wajyanga ari charginga afite ukuntu rero icyo kintu nyine cyo kuba ari abakinnyi buri wese afite karite itandukanye n'undi muri mediane biruzuzanya isaha ya kabiri muraza kuryoherwa kurushaho kuko twari twaganira ibi byari ukwishyushya yari warm up Lorenzo ntaravuga ibyo kuvuga baduhaye indi saha Kazungu Clever ni ukunda kubivuga ikiganiro cyakagize amasaha ane hano hino yose ndaranyumvise utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda usumva radio bikumariye bahisemo neza gukurikira Radio Rwanda njyewe ndi Fiston Felix Habineza ndaje ngo turebere hamwe amakuru agezweho sosiyete y'u Rwanda itwara abantu n'ibintu mu ndege Rwandair imaze gutangaza ko yahagaritse by'agateganyo ingendo z'indege zayo zigana ku kibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta muri Kenya kubera ibibazo by'umutekano muke biri muri iki kibuga muri Kenya abakozi b'ihuriro ry'abakora ku bibuga by'indege baramukiye mu myigaragambyo iri kubera kuri iki kibuga nyine cya Jomo Kenyatta nyuma yo kutishimira icyemezo cya guverinoma cyo kwegurira ikibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta sosiyete yitwa Adani Group mu Buhinde ngo igicunge mu gihe cy'imyaka 30 imyigaragambyo yatumye ingendo ziva nizijya kuri iki kibuga cy'indege zihagarikwa ndetse abagenzi benshi babura uko bahava ishyirahamwe ry'abakora muri iki kibuga cy'indege n'ibindi byo muri iki gihugu ryatangaje ko imyigaragambyo yatangiye saa 6 z'ijoro ryakeye kandi ko itari buhagarare leta tumvishe ubusabe bwabo ubwo busabe no guhagarika ibyo mushinga nyine wo kwegura ikibuga cy'indege cya Jomo Kenyatta sosiyete iyo mu Buhinde yitwa Adani Group hagati ariko hari amakuru yatangajwe na bimwe mu bitangazamakuru byo muri icyo gihugu cya Kenya agaragaza ko urukiko rukuru rwahagaritse by'agateganyitiza ry'icyo kibuga cy'indege cyitiriwe Jomo Kenyatta Yandi makuru kuri wa gatatu nibwo hasozwa imirimo y'inama y'ishyirahamwe ry'abacamanza n'abanyamategeko mu muryango wa Commonwealth umuryango uzwi nka Commonwealth Magistrates and Judges Association ni inama yari maze iminsi 3 ibera hano i Kigali ni inama yahuriyemo abagera kuri 300 bakaba biganjemo abo mu nzego z'ubutabera bo mu bihugu bigize umuryango uhuza ibihugu bikoresha ururimi rw'icyongereza aba bose bakaba bari kuganira ku ruhare rw'urwego rw'ubutabera mu rugamba rwo kurengera ibidukikije
abayitabiriye bakomeje kugaragaza ko ibyakozwe n'u Rwanda mu kunoza amategeko ndetse n'ibindi bireba kurengera ibidukikije urugero rwiza ku bindi bihugu byo muri uyu muryango wa Commonwealth mu rugamba isi ihuriyemo rwo kurwanya abantu bangiza ibidukikije ndetse no kurengera ibidukikije muri rusange. Iyi nama y'ishyirahamwe ry'abacamanza n'abanyamategeko mu muryango wa Commonwealth yatangijwe mu mwaka w'1970 ikaba itanga umurongo ku bashinzwe ubutabera mu bihugu bya Commonwealth mu rwego rwo kubafasha guteza imbere uru rwego. Intego zawo muri rusange akaba ari uguteza imbere ubwigenge bw'ubucamanza no guteza imbere uburezi mu mategeko, imiyoborere y'ubutabera, kuburanisha abakoze ibyaha ndetse no gukumira ibyaha muri rusange. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda mu ijoro ryakeye Donald Trump na Kamala Harris bahatanira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya mbere baraye bahuriye mu kiganiro mpaka cyabereye i Philadelphia. Aba bakaba bakoranye mu kiganza bwa mbere nubwo bwose ikiganiro muri rusange byo bijyanye no kujya impaka bitari byoroshye. Umujyo rusange w'iki kiganiro wabaye kuba Trump byabaye ngombwa ko yisobanura ku byo Harris yamuvugagaho haba ku myitwarire ye ndetse na politike y'ishyaka rye abademokrate bavuga ko irimo ibihanga. Tubitse ko ishyaka rya Trump nyine ari abarepublike. Abasesengura politike y'iki gihugu bagaragaje ko muri rusange ikiganiro cyaranzwe cyane nuko Trump byabaye ngombwa nyine ko akomeza kwisobanura ndetse agashyira n'imbaraga mu gushaka kwikura mu dutego twa hato na hato uyu Kamala Harris yamushyiragamo. Bavuga kandi ko byabonekaga ko mu maso y'abakandida Trump yarafite intege nkeya. Igihe Trump yavugaga Harris yamurebaga amwiga ariko anamwenyura. Ariko ni mugengo Trump we yasaga nk'uwazinze umunya ubwo Harris yabaga avuga, bivuze ko yashyiraga imbaraga nyinshi cyane mu kumva ibyo mugenzi we Harris yavugaga ndetse by'umwihariko bikaba na ngombwa ko abitangaho ubusobanuro bw'igihe kirekire. Ibi abasesengura cyangwa se banamenyereye by'ibi biganiro mpaka bakavuga ko ari intege nke kuri Donald Trump, gusa ntabwo bemeje buryo bwa burundu ko Trump yagaragaje imbaraga nke mu buryo bwa rusange. Hagati ariko kandi abantu 22 bo bamaze kumenyekana ko baguye mu biza byabaye muri Vietnam, abandi 73 bo baraburiwe irengero ubu baracyashakishwa nyuma y'ibiza byatewe n'imvura nyinshi yateye imyuzure mu duce twinshi tw'iki gihugu. Iyi mibare yatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu igaragaza ko imvura nyinshi irimo n'umuyaga ufite umuvuduko uri hejuru yibasiye agace kitwa Laonka muri Vietnam nyine karimo n'imisozi myinshi kandi miremire. Haduka inkanga ikomeye cyane rero yatwaye ubutaka bunini buriho inzu z'abaturage, ari nayo mpamvu hari abaturage benshi baburiwe irengero bikekwa ko bari munsi y'ubutaka ndetse n'inzu n'ibisigazwa by'inzu zahitanywe n'iyo nkangu. Inzego z'ubutabazi muri Vietnam zivuga ko imvura yatangiye kugwa kuwa mbere w'iki cyumweru ikaza kuba nyinshi n'ejo kuwa kabiri, yewe na n'ubu ikaba ikiri kugwa biri kuba yatumye gutabara abantu bigorana. Ndabashimiye. Ndi KRISTO Felix Habineza. Tugibicu na MTN.